none ga muntu w'Imana wari umu expert ugira utangura ibintu bishasha wewe ugira umbwira ko ukurikira Kristo wikoreye bya bintu byose wikoreye mode wikoreye abantu wikoreye commentaire ya selfie wikoreye abantu bakwibaza ko gikonta none nibakubwira kusa ninguge no yemwe nimba ari ikintu kidahora kinkanga n'umuntu anyapresia n'umuntu ambwira ibintu byiza biramfasha ariko ndazi yuko uwo muntu nyene ambari ibintu byiza arashobora no kubwira ibintu bibi kubera iki kuko abantu barahinduka en fonction y'ico twabahaye canke twabimye tugomba kwiyambura ibitwizingira ko vuba n'icaha muntu w'Imana kubangikanya icaha n'ubuzima bw'icaha n'ubuzima bwa melange ni kursi uri kurirukankamwo yo nta mahirwe ndaguha yuko uzorangiza iyi kursi ariko uzonayikomerekeramwo twiyambure haleluya kuko ndiko ndiruka ngomba kwiyambura ibinyizingira ko vuba hari abagenzi vraiment mumbabare ndabivuge hari abagenzi bakujya umwanya hari abagenzi bakuriye energy hari ahantu ukunda kwicara mwikawa hakuriye energy hari ahantu ukundi brochette naho ukundi brochette yakuriye i brochette ryarakumaze kandi bene abo bantu umwanya wose ubaha bawita muto kuko bagushaka mwinshi kurusha wabahaye baguma bashaka kugukonsoma ukirotuva umwanya wawe n'Imana ntubaho muri ko murangivaga abantu b'Imana hama washika ku gitanda ugatanga gusenga isengesho ry'idini uhamagara Yesu aho ugasanga umufitiye umwanya muke kandi uwo Yesu niwe kublenda pour la course niwe gutsindagira pour la course niwe azahuri niwe azahuzoburejo niwe gukomeza niwe yubaka kwizera muri wewe aragukeneye umwanya munini wige kumenya ivyo upakurura mwiyambure ibibaremera vyose mwiyambure ibikunda kubizingira ko umuntu yiruka urugendo rwo gukurikira Imana agomba kuba ari leger